Le petsantle le hantle. Sabu jwang tebuto. Ke monate do. Thank you man. Ke bona ba pere pink. Yeah. Ba pere pink. Ba bantse le busy, ba busy ba phelo bona busy haholo. Le ke nyere mo phelo ba thola busy haholo. Le tsatsing le ke le tshebeletso ya tlhatso. Ke ba hlatswa. Ke le tshebeletso ya tlhatso. Ya ba hlatswa ntate o di job. Ka mo khobala ba yana sa ba tshepe ka teng. Le la ba tsa etsa party. A re lona hloka tlhapisa. Jo mo tena hlwekisa bana ba ka mogala sa ba tshepe ka re ne le ditlokotse ba bana. Ana ba pele o tseba hore na party yo ma ba mo le etsitseng. O fela o bane le le party. So le ne be tsatsile le jo ba hlapisa. Ka ne le jo ba hlapisa. Wa ba hlatswa ka jeno. Ha ke ba hlatswa. Le ka mtsele tlokota. Ke tseba ntlele le en. Ke tle le en. Ibitse en. Ke tsentho a o le momamedi ya mametseng radio ke ene ke nana o hloka ditlhapiso e tsa monete ba re la nyoloa ba matlatla ka toto ke bona ba tlhapisa bona hona phela ka ga tempele mamedi wa motefem e tsa monete ba o le yaka le tlhapiso tsa tsinela ya le skipeng ditshebeletso tsa lona tsa kereke tsa tsinela le tsa monete ba go le nyoloa la victorious ba tlhapiswa ntate moruti because a re tsebo rona e be lo re ke ntse ba di entseng Kaufela ba hloka tlhapisa kaufela le man sileke Babylon like kaufela kaufela sileke kinga mo kinyeme ka mo nekere mama me mo tefela a kere ke ka studio nekere kaufela silena o tsamaise ko kaufela mama me mo tefela kaufela sileke wa sebedisu ona le moya o fukang asena wa yona na hloka hlapiswa nna mami ete morutu wa trenda go bone o hlaile morutu wa trend oh dofi o yentse happy makatsa fela radio ka ba wa imakatsa lona because re le moye ha ona go ka setse ha wa imakatsa o na le ntse tse di shebeng ha ke tsebetse Facebook sure na batshwana ba ntsukela doko ke re o yentse happy na Tebsa marking ka rulana so kinga rulana wiki le pelo re ka sebedisa la re Facebook e was ena re Facebook ya botsa le etsa kae ke ife ena na tete mo go toyentseng ka la bohlano ya le ke Frida ya le ke Frida o se fumana o bedi joko batwana ba nsukela tebsa ba tswa ke bone nthe ya ba renkine ke etsa tshebeletso ya dikamoreng le lebo maroga le foto o tene ke etsa tshebeletso ya ditshebeletso ka dikamoreng ke ne ke etsa straight o e bone ba re ne ke etsa tshebeletso ya dikamoreng ba re ne ke etsa ntho ya di sort of ba bona ke bana bomme ona le di bitswang ha ke tselo tle be ke re kana ka ba ke ona le di divitsi what do I understand yes mamedi ke no understand ona ntho tsena tsa di tsa bo tsena tsa batho ba baholo di DVD kapa di ntho tsa teng o tene ke etsa ntho a marka setse tjela la ka wa tikele ha ke bona go shi no wa tlo etsa etseng ke kopa ke hlalo steps wena mhlomong ke understand because ke bone wa tlo batho ba entseng ba ntse ba shoota ke bone nna mo ba shootileng half yaka nna ne ke tsweletse ke khatle ka thawele tebza marwa o tse a ke tse do ke ne ke setse ka tha mar tlo ke explain because mhlomong ke gona mmamedi le nna kana ba o ha tswetsa wa tlo etsa a kre ke na le content ya le ke re Friday ke buang ka tshebeletso ka dikamore ne ka every Friday and ke yetsa le lebu no since ke pikile lebu o the right pick as a partner yaka ntse re lutsetsa o nyalana nna le yena ke yetsa le yena le ke Frida ne but boholo bana go bentse re yetsetsa ka tlo honna
now weekend ingena ne ke le Lesotho ka Friday and I fitla Lesotho ke fitle late I fitla late ke fitla ke tatile le ena re sokola kopana fitla re kopana re ya nna ke na le di one ka Saturday mobane ne ke mobane mobane ne ke na le di one Lesotho so I had to ke roba le that side so I fitla kwa mama ke play or no ke tletsa le ke Friday ga mo BNB mo ke lo roba la teng and when I ne ke excited to nesira so to mpotse ke excited ke gore agreement ke re ha ke bua ka le ke Friday ke guys change and play ke ma kwela o yetsa ditshebeletso tsa ka di ka moreng malapeng a lona sometimes bukang itswang le di partner ke gola wena tips le a tswane yeah yes nka go aga ba wena a ke do kwa tips ala ke la ke blela batho ke rena it's very important to about ne so ha re le mo ke a re yetsa mo le ke Friday no re yetsa ka bofani bohle ne ene ha ke fihla battery ya phone ka e flat ke apere diphatlo tsa bike ho no ho tshisa so ke fihla ke kena ke nya phone re seta phone okay re etsa le ke re bua jole ke beile phone ke kentse tšhatšhene ke gore ke be haufinyane le phone wa bom jole ke etsa le ke Friday ga bohloko because cable ya phone go tswanyane kana go tsane jole nna le most of the time re etsa fana la re le ka tlotle re bua ka tshebeletso ena ka di ka morong gore ho etswe ingwetswe so ke be ke fitlela ke taba gore no mantlo ke lo change so ke batla strategy sa o lo change okay ke re ho bona ke batla go hlobola diphatlo tsena tsa bike ke re yo mpomotse tsa bike wa bona di apere dogo ke yo apere diphatlo tsa bike okay hona le mo ke hona tlo mona dogo tla bo mamela ho etsa etsite so ka ba kotsane ke batla go change ne jwala ntse re ruta ka tshebeletso ena ka di ka morong gore batho ba etse jwang because ke ntse ke rutang ka yona every Friday se re ha ebile re batla ya papatso okay re yetsa tshebeletso yeno okay re sia phone re mathari ya ka bathroom re fihla re change ke batla mogwa o change ke change diphatlo tsena tsa bike ne ebile le bonka metsi o bulela pompo o itshela ka mahlo o re ke batla go hla ke fufuletse re tla jole re se re hlobotse diphatlo tsa bike se re khatle ka dithaolo re gotlela contenteng phone re etsa show ne ha ntse ke bara di comments ke bona batho ntse ba re ha ile re ka nete le sira se le tswa ho yetsa tshebeletso ka kampong ra ka bathroom ka ke bona viewership ka ke bona batho ba interested ka ke re ha re ya happy ra ipheta re mathari ya ka bathroom oka runa itsela ka metsi ha runa ka kelelong tsa runa re ipleletse re we are doing this thing e be fun okay jwale bothata ntate ko re jwale re hlaile mono hona le motho ya re screenshot ile half body mono our trend is out no ka nete re di fail pop re etsa what do you say tshebeletso eno life ka kamoreng so but let us be honest ne ke botsa mthako mong ke kopana le ena ke re o yana ke re but let us be honest if ne agree robetse mo so ke ntwe ne tla ntle be re ke etse because agree ne ntse ke yetsa mara yeah o so yena ntwene ba nga wa yetsa ene ke yentse ka morasho ise mo ise mo ke yentse agree robetse mo ke bukile dog lebo ke motho wa ka ntate ke anyala mo o thotse ka studio ke bukile mono le lebo that I think ntate Moruti a bantsa yetsa show ya like Friday a apere di miniskirt atmela ntho a apere di miniskirt ana le auslebo I think le hona jole ke bone ya pele mana apere di aparo tsa bike di le ngata then ha dula no bona ru dula uncomfortable then una try ka ditsela tsohle tsa hore a be comfortable then I think ho bona it was just a mere content but ho rona batho ba shebelletseng
maybe re after. It was not just a mere content because hoba to ba understand Ntate Moruti how na anything wrong ka that thing. We check a little comments. But what's about content there? I understand content Ntate Moruti habana anything negative by bua. Instead ba praise the message the role e bapalwang ke Ntate Moruti. But let's say hoba to be long hore ba bona that thing e a trend. Now it displays something that is very negative, but the intention, it was never that. And I think Ntate Moruti is one person ya sarating hore a etse dintho tsa tlo galingela, like always wa re jwetsa hore do not do anything ska pheka koloi mo ilong hore o tlo tla go jwetsuwa ska koloi wa bona. But I think the intentions nesi the way say trend akate, but now I think it's beyond tsele eseng a trend akate. But hona mo who di trends, so there are people who are very positive. What's one man to ekinana ngore e wrong? Ekinana ngore wrong. E one fair. Kia hore be ke hlaile le lebo, re le betheng, re apere ditawele, and then illegal friend, because lebu for now. Honestly, that's not girlfriend. Neti sibili kuri na mono ki monkareng mono thinking ka blame ne, because honestly that's not na lebu as much but pamutse ba kereke nya ka lebu ba mutse ba kereke le everybody ba mutse ba and pamutse ba neti le batho ba etsa ba mfollowa ba le girlfriend they know even bana ba le excited time because ki ye ngwe di ntse tsa hla ruta ka ona batho ba tshwantse ba move ba tlele o dula malapeng if bana le bana ba buke sometimes ali di couple book. So runa ne re etsa ho runa it was more fun because jwale ntane re kala nruta ka yona jwale ra etsa and ne re etsa re thabile re tsama re mathela ka ba furumo le ba fikeitsela ka metsi bile ba ntse ba tshole le bufufuletswe wa bona. So runa ne re etsa fun and then pomotse go raitare batho ba tsebang show yen ba ileng di follower tsa yona bona ka nete do happy bile batho ba phone le ba re ka nete tona e ba bless bile le bona ba lotso sa bana ba bona de a comment sharing lotso. But the problem gore the only thing e dimelang gore na ke yentse ngare yona e wrong ke gore mohlomong ke hlae le lebo re le hodima bet. But ntwe nqetang gore re hlaile le motho e ke kwaetse ngo hlaha le the only thing ke gore fela be re hlaile re le hodima bet ka ditawele, that's all. But ntate ke ba ka jwetsa nnete ke lello tsa runa ke go ba fella mo ha re be ka yes na mamedi wa ka ratang ka nnete te buke tsona ntho tsena mamedi ke lello ka la ka thikele hlanya nke ka etsa ntho jalo di mabete batho ba ntshebila will never do that la o ka thikele hlanya lena lesen le lahletswe ke kelelo mamedi wa ka rata ne nke ka etsa ntho mamedi ke na le ntlo tse kgolo haholo hore if ke batla o etsa dintho tseo ka nnete nka lo di etsa le haeba ne ke batla o etsa mamedi jole ka ke re kila nna ka robala ke robetse hona mono ke gore o tlise ke robetse hona mono le lebo hona mono gore no sna ntwe ntla mo gore ke lo etsa ke shebue Facebook ntse ke na le chance ya etsa ke robetse hona mono na khawane le nna ke ntse ke na le chance mamedi wa ka ratang morene ka nnete tsatsile yes tsatsine na re na le tshebeletso e powerful yeah mamedi gore batho batho ba mfire ka nya no so Moruti November but it's not like you were doing it ke kelello ya motho. Now at least you know tjenana o ba jwetsitse bano be leng hore they had those negative thoughts. Ne se go Ntate Moruti was doing it ke di kelello tsa batho that ran to the negative side and then ba nahana ba eda ba calculator. Now Ntate Moruti at least to clarify hore ke content antseng a yetsa and with the same person a yetsang le yena and other people they were very happy to see Auslebo because most of the time noche unsa spender a leka Lesotho. Now they were happy to see Auslebo. Now I think batho ba aware then ho tlotswa ho motho rena o inka ka life and Ntate Moruti hana matla ho change the thoughts tsa motho ha motho a decidile o inka ka tsela e negative but at least we explain ile gona jwalo gore understand yes hore motho understand mamedi ka tatsine yes tatsine na ke na tshebeletso mo fela all right all right honestly rasno ke na tshebeletso cleansing yes Ntate Moruti mamedi wa ka ratang yena na solution ya hore ke na tshebeletso cleansing today mamedi ke na le tshebeletso
ya cleansing today le nna mohlomong ke lo cleansa se be sena se kana so think sense fapa ka nnete ba mbedwa ka le le boja na ntena tsotsi ke lo mahasa na no tsotsi ke lo mutinya metsi ka noka ayena ntse ayena ke la tsebelo tsa cleansing yeah momamedi we need tabena ya cleansing tatsinela cleansing momamedi ke ntwana ya ohlatswa ha sicitho hlatswa senyama ohlatswa wena momamedi wa karata very important wena momamedi wa karata because re a tseba hore ntetsela tsa bo dicitho senyama di kena re se aware and momamedi ke hlalositse na go ngefitileng kare nto otiking le re sicitho ha se bona ha motho a kentse sicitho tebza a se ngata ka mmonang hore motho na kentse sicitho ke ta o tlo bona fela ka hore dintho tsa ya di motsamele hantle most ya batho ba kentse sicitho mamedi one of the thing yo tla o qeta ke hore fela batho ba teng dintho tsa teng ha di ba tsamele hantle mare ha se motho o ka reng ha o mo sheba kapa yena a isheba a le spili a ba khona o bona hore ke na le sicitho no a se anga ha se ntho e ka re motho a ka identify yang hore mare because now ke se ke na le this thing this means ke se ke na le sicitho the only thing ke ha dintho di sa tsamaye hantle and momamedi tloko jetse di sign tsa sicitho so that o tlo khona to understand ya pele ke bo ntho ba bang ntho skin sa bona se a change o ba daka e mo bone a sa hlaile di pimples nyana tse fini e mo ngasana le di pace mo mamedi wa karata ba bang he o ka se mmone lo mo next ba bang ka se bone lo re o na le ba tse ba bompho motse tla ra ke rapella motho ba le batla ba bua re mo kentse sicitho na o mo shaba motho no motle o school mara ke mo rapella ba le batla ba bua re mo kentse sicitho so mamedi wa karata and sicitho se dangerous ba bang batho ba bomme ba bang ba skinya ka di private ba bang ba skinya ka di private bomme ba bangata ba na le sicitho ka di private and bothata ba basadi ba na le sicitho ka di private one ba na le bothata ba bang ba na le bothata ba smell ba bang ba na le bothata ba di discharge ba bang thola hore ntatwa ha hai ha thabeli o kopanela dikubo le ha sana le sicitho antle mamedi wa karata monna wa ho o lose interest na bohloko ba sicitho gore botlosa ntho ngwe le ngwe chelete la e ka ba wa itshwara ke hlola ke re mo mamedi a ke hlalosa ntho le ke sicitho ke Xhosa ha re umuntu fake isicitho le hoja basotho bona ba ibitsa sicitho mara the reality gore sicitho na ufakwe isicitho o kentswe ntwe eqhalang because ha re qhala metsi ka Xhosa sithi sichitha amanzi ha re qhala tiye ka Xhosa sichitha ntho ngwe le ngwe re qhalang siyayichitha kama ntsoma ha o kentswe sicitho o bolela hore o kentswe ntho eqhalang ntho ngwe le ngwe ya and ba lo ba kinya sicitho ka tsela tse ngata mamedi number 1 sicitho se kinya ka o lora oja that is number 1 mo mamedi when o lora oja lona ba lora mbaja ka nnete mamedi kopana la le sa hlapa mo mamedi wa ka ratang tlong ha le no phamisa mawafi la le kana phamisa mamedi it won't be a strange smash thank you when you are my favorite ke kwa ntlela o le doctor ke itlontlella go sa ka ke tlo se roba re dunye kana e mamelang ke batho thank you tebza ka nnete mamedi batho ba kenyang ba robalang ba lorang batja ka nnete lona ke mamedi ke lona ba ke le hloka batho ba lorang baja ba lorang ba robala le di spiritual husband spiritual wife lona ba lorang ba robala le dintho tsa tsenena ke le hloka le bana ba lorang difaha ba lorang masela a dingaka lona he mo mamedi tsa tsenena ka nnete tshwantse di kopanye le ba sa di hopoleng ditoro tsa bone le ba sa di hopoleng seleke because ba banga kribile ba di le ba le toro tsa mo now ke tlo re fela nna ka bogutshwanyana motho e mong le bonyare mare tate moruti dintho tsa ka ke bona di tsa hantle le batho ba a tshekwa ke ditepo tsa sego bo ditshintsi tse o dulang ka mahlong ho na le ditweba because ba bang le dikinywa ka ditshintsi ba bang le dikinywa ka ditweba o bone ditweba di matha mono ho na le di spider web ka tlonya ha o dula ha kwa ke di spider web mo mamedi tsatsing nena o tshwantse le kopane le nna ke a re founela batho ke ntate moruti ebile ausi e re tlo mo founela a tlo re fambo paki ba tshebeletso ena ya metsi a noka this year in fact December
o na le letsatsi leo a lakatla ho nna because o ne se motho o no ntse mo rapella haholo but hona le nako ile atla ho nna ampha chelete a re o batla ho fa yona then a qeta ho fa chelete eno ya ba mpha bopaki nako ampang anako a sio ampha bopaki o re chelete aneng a ifile moruti November but we file na re ke fe moruti November a re chelete na mphile yona ne le chelete ha ya rent monna ha ke motho ya ahang but now ntho ile nya etsahala gore ka mora hore a fe moruti November chelete o ya rent ntho ile nya etsala monna ha o la thola material wa aha ditena asina site because ba dula kiro now baba ba thola le site ka mora mo and selemonse ntho ile nya etsala moruti November ha motsebe mo utlwile fela a paka mona radio but ha motsebe na moruti November every time wa mo phika a mo rapella ona le di testimonies tse ngata tse tsosa le ha ke bua le yena ona sa tsebe hore na ke bopaki bofe ba tshwanelang ho fana ka bona ntate moruti ibile o re a o simphomotseng ke tseba ba candle le letswai bopaki bona ba sofane ka bona mona radio then ke re ba candle le letswai ke bofo wa ntlhalosetsa ke re no ke ba candle le letswai jwang ba hore ke candle tsene ke di rapela le matswai di mosebeleditse now ke am jotsa hore ke batla a fane ka bopaki bofe now ona le mapaki a mangata motho ene ke batla hore a tlo fana ka bopaki ntate moruti na tswile dintho ka private party nya hae ha se yena tlileng ho wena re moruti November ke tswile dintho private party yes o mo prophetile a dutse fatshe ene ke lebo modimo le ka monnehelo ile nga nehela ka ona o tlo bona hore modimo mo sebeletsa holo because ona le dilema kena kerekenya Victorious but ntate moruti a soka ba a mo attenda ka tsela eo a mo attendang ka yona this time yes ke kopa re mo founela yona mmamedi wa Motheo FM wa re ayo haswa ka metsi ano ka ntate moruti re fa bopaki ba hore ntho tsene di le private party nya tsene ndi motswile ha di sa le teng di le tsa nyamela immediately ke no le ka kgaitsedi yaka le ka ntate mo re teng hlenna ke go tla o tsima paki ya o amangata ha bohloko ka nete ntate modimo le tse dintho tse ngata ka nete ntate modimo ke tse tsa dintho tse ngata haholo ka nete but ke ne ke galla re bue yena ya Scriptural bana ke na le tshebeletso ya Scriptural ka tsatsi le nne go bitsa ke re ke ne ke rapella batho be go bitsa ke fika go rapella hona le ntho e ke bona ngore hle hona le bothata ka wena kanthi hona le bothata ona le dinama tse hlaileng ka private nya hao a go hlalose mo mamedi ke ne ke na le dintho tsene di hlaile ka honna ka mona dintho tsena di ne di hlaha be di hlaile gore ke di fila le nna rona le dinama tse ka reng di hlaile ka mona ka honna so ne ke ya ngake mare ngaka ba mfa dintho tse tshasa mare ke bona di sa nthusi be ke ya ngaka ebile an searcha bolela hore ke bona ka rona le di o tshiki di hlala ka ra bopelo a ba re honna ke ngumela di specialist ba lo sheba dintho tseo then ba lo di operate be ke decide go ke re ba se ba mpile date hore ke lo chepa de ke yo operate neng be ke ya kerekeng le la boraro o fihla o rapella o qeta mo rapella ha ke ya ka date ne tshwantse ke ka yona ke ba fihla ba mpolella hore doctor wa re dintho tseo nna ke di bone ke manga go meletse mo ke mo hlalosetsa ke go ngoletse ke doctor break mo bontsha lengolo le ke di fuya ga ona next se bona mona next ha ona le top ke ka morao o ngapelle kam iloro batonona le dina matsane di hlaile private nya ha di ne di le teng tsa temoruti ene mohlane ke o tla profita ke lo hlapishwa ka mo ka di kharetene ka nti di le tsa nyamela ka ena na kwele wa o pula go hlapise ka metsi a no ka ona tsatsing lena ana a o ke tla ba sebedisang tsatsing le o hlapisitse ke nna motho wa pele wa o hlapishwa ka metsi a o hle no o bolela hore metsi a no ka tsatsing lena wa tshepela maphelo a batho ka nnete ke a tshepa metsi ana haholo ke a tshepa haholo a o hlagaetse diaka ke kgothaletsa batho hore ka nnete ba tle ba lo hlapiswa no tatsine ke ntwe bohlokwa haholo ga itse diaka no thank you so much a uswa ka baka la nako fela re tla fella mo ya mamedi wa ka ratang ka nnete tatsinena ha rena tshebeletso yo le tlwaetseng mo mamedi wa ka ratang ka nnete ha rena you must make sure that mo mamedi wa ka ratang le o tla o itukisitse le tsela yo le tlo tenang ka ona le tine ka tsela yo le sa tlo ba le bothata ke tsebe bana ba
ba ntho tse pink ba tletsa jwang ntate Vincent ntate Moruti yena o la morapela a tswile dintho bile tsona ne di bonahala le Facebook nya teng just fela ke o pole re ke dating Vincent le ka ntate wa ka wa go go guys re teng a butwaka wena o nobile o tswile magopo e kareng le re ke nna ntwani chicken as a chicken pox le re ke that monkeypox over the doctor di confirm ke monkeypox ne ka re ya bola lo bola ka mahlong bana ba di doctor ne di o ila ya doctor ke ya re tsere mo buti le sa ka ta di se fela awesome promotion and then the doctor di examine the doctor ke pedi yo ba fitla le ba confirm go ni ba susi tsere monkeypox ne ke le sitse e ba thuta yona ba le e se gale ke e gotlile yo so ba wa fitla ba confirm ba re ke monkeypox ba fitla ba nka le di piki ba le piki ba le investigate di doctor di then secretary ka doctor di founela ba mo ba ba phone o re ke fitse ke le center ona le sebele ya aloka Sometimes they feel like no, listen to Kariano fit the mood. The basic thing with the trade, kitchen every day. Or say, like it to what? Kitchen cheese. Did I wear a yard? My situation really is a good of what happens. Like you should fella half a fella. It's that salary hope. I shut up and make Anuka. I can't have a school, open Saragona, a popular that million of fail. If you can't get a moon to Saja, I just to look, take you already 120 million work. Because come on, come on, in the security, Meloa, one to Utuki, yeah, unana le sort of kings crocodile skin, yes. Yeah, I can do more than multiplier altar. I listen to flower. Deeply think I actually isn't the fact about how to be correct at such a school mixed system. Give you a Monday. Haki twaji cheba haki bora di omementa ke muti ka ofela je ka jiswa ke cheba spilling ke fle di omementa ha ho re ka ibile ni tsale mari today haki le school kun so fela ke tswa ke ka ke le school haki ha so ka ke ba le pay in ta fela ile tara ya mo re ke na na municipal ga di is the fela the dot mare so like school le mo school e ka so ke ba le tsona ntse that really boa man ka nete modimo o blesse re tla kopana tshebeletsong kwana le ke mo thank you mamedi ya ka nete tsa tsinela mamedi a ka ratang ka nete kopa skela foso ke tshebeletso tsa tsinela and mo mamedi because yana ke tshebetso o tla bo sebetswa batho mo mamedi a ka ratang make sure that o tla o tshwere 150 ya hao and then mo mamedi ha iba le lelapa e le ntate le mme make sure that o re le tla le tshwere di 150 tsa lona tse pedi because yana se tshebeletso fela e no man but ile ke tshebeletso ba tseba re ke tlapisa twire ke tlapisa very expensive mo mamedi a ka ratang but tsatsing lena mamedi a ka ratang ke tlo etsa very cheap hona le timana yena e ke batlang go kwala ka yona mo mamedi a ka ratang bukeng ya na mo mamedi ne re wa tshaba metsi ano ka modimo wa Israel e batho ba re tshabitse metsi ano ka o metsi ano ka ke di noha ke metsi ano di noha mo mamedi wa ka rata and Vincent le yena ne ke mohlapisa ka kereke ya le dikgopo ene ke bona difuwa tsa di lentle le ba sa di bo mme ba kereke ke mmala ba mo shebile
le bo os le bo mphomotseng ba mo shebile e le ntho e etsaetseng ka nna bona re video ena bana ba shebile difuba tsaka mo mamedi gore mo mamedi ho lo shebile difuba tsaka taba ke difuba tsaka mamedi gore taba ke difuba tsaka mo mamedi ho trenda tsona ntle ha se le re ho trendwa ka ba kala le hore ne re le udima bethe ba taba ke difuba tsena tsaka dina le nthongwe man mo mamedi dina le nthongwe hake ntate moruti ka ke spaghetti asifuba spaghetti hawana ntate moruti hawana now ne ke re fela o tlo bone ntho a moetsi a noka a powerful mo mamedi wa karata ha o bala marena a bobedi chapter 5 verse number 8 verse number 9 ere ya bona mane o tla ka dipere tsa hae mamedi a re tla le mona ya ra Elisha a utla re kgosi ya Israele ya ho tsi diaparo tsona mamedi ke batla tla mona ke batla tla mona mo sa tlong kana go telele 10 verse number 10 yeah, thank you, verse number 10 Elisha a roma manqosa ho yena a re tsamaya o yo tola ha supa nokeng ya Jordan menama ya hao e tla hloma ibe e fole ne mo mamedi wa ka ratang e be re Elisha ke man mo he hoting nto namadu ila kwata akwatiswa koti hoti atama lo itlhatswa kae noke ne ya ba watsa mo lo itlhatswa mo mamedi wa karata verse number 15 e ba le mphomotseng jole a khutlela ho mo profeta wa modimo verse number 13 verse 14 ka ho athewa ka hona athewa a qwela a supa ka nokeng ya Jordan ka ho a qwela ha supa nokeng ya Jordan ho ya ka polelo ya mo profeta wa modimo nama ya hae ya buela ya ntlafala ya hloma ya tshwana le ya ngwana wa lesea shaba stutho setsang se stutho sona le lepera akre hona jola sana lepera bolo bana go serena le qetho mara mo mamedi shaba setsa se affecta nama letlalo la motho le senya stutho se clean se senya letlalo la motho se affecta bophelo ba motho mo mamedi wa ka ratang ke go Paul jotsa nnete tsa tsenela le hloka o tla stutho se bohloko ha ke kwala mo mamedi stutho setsa so when una le batho ba tshwantse lo kopana le bona nene go tlo lora o ja ka tsatsi le lo kopanang ka ba o ya interview ka bona le meeting o bohlokwa mohlau ka lorang o robetse le ntho ka pa o ja bosiung bo no lo kopanang ona le meeting you must know that mamedi ba o kentse street once o ka re o ntso le tsile ntshintsi be re e dula molomong ka pa mahlong a hao ke a tswa lona tla benka nyana ha itshintsi yana maria tsai mo mamedi ba se ba o qetile now qetho se etsa so se targeta only people se targeta batho ba etsang ba o tshwantse bona le dintho tse o tshwantse mo di thole ho bona le se una le deal ha o tshwantse le kopana le motho yo tshwantse a o thusa ka deal ka pakai mo mamedi se targeta batho ba ona ka ba jantso sena di deal hona bolela hore le ha o sa tsebe hore ke nge tshwanela o nyetsala ho sane batho boja ya hona le batho ba kgona ngaka hona le batho ba monitorang bophelo ba rona ba kgona go bona hore mara hona le ntho e tloetsalang ka wena o tlo thola kholo ya mosebetsi tloetsang then ba se ba o founa mamedi wa ka reta tsatsing la ka shokolena ke o kopa le ha o sa tsebe le ha o sa bone letho wena mahlong a ba tsatsing la ka shokolena mo mamedi wa ka reta o hloka o tla tshebeletsong o tlo thusala mamedi wa ka reta ndate modimo wa tlo o thusa le tsatsing la ka shokolena nomoro tsa rona tse le ka la re letsetsang go tsona ke 079 083 3833 ke a dipeta 079 083 3833 Tsending ki 078 398 3446 078 398 3446 Tsending mo mamedi ki tsaba o di 051 011 because ki that's Wi-Fi so ka tata 051 011 4977 o ntso ntse wa starta peke sa ntlo ya ho isa yo Ntate wa ke re utlwa hore o tsaba o di bitse ke tsere mathata ka ga batho fela ho trending mo
leka phone yana ene tona metse ntse go tlwa ka ntho ka lesale ke kala lo bona tshetse jwala ke re nna tshetse jwala ke tlwelo phone ke go tlwa ka ntho tsa masale e penya mo no tsumula ke re ho etsala gote no Wi-Fi ya patalwa mphomotseng le sele ke ba patala Wi-Fi so tebo ke tshwere mathata go re nna sta ba re ke trend fela ka ntho tse bohloko go re le tsa bofuba tsaka mmamelo wa karata fela ke tse ke trend le ka tswana ntho tsa bomphomotseng Mane ke botsa fela phone ya hao ya man ntho le smart e base battery le ke botsa fela ona ntso tshwara le starter pack sa ntlo ya hao e smart ya base battery mo tebo ke re ha wa bona masali ya bona ba a dula la hlile batho ba khetile dipila wa tsama ke kopa qetela ka something ke kopa tsama tips mara ke kopa bua something wa tsama ntho ngwe ke thutileng yona about this whole thing yaka ke kopa fela o pass a message but I think this thing is very important. I've learned something or kelelo tsa rona o bona kelelo ya motho hore e jwang ka tsela eo a bonang dintho hore kelelo ya motho e faile kapa ke kelelo e innocent e clean ona le kelelo tse ditshila ke tsebe hore nke faile ke lentswe le right kapa shwa mamilong tshwarela iba but ona le kelelo tse ditshila a ke tlo etsa mohlala wa bona ona jwale ke mona ke bua ka ntho tsa ntate modimo viewership ya ka ne etsa 170 tshwale because ke base dintho tsa ntate modimo ya dropper but if nentse ke gaise dintho tsa dikete le e ne tlo nyoloha ya bobedi tsa mo sheba mosebetsi o go etsa o no fa batho dijo tebza kena page ya ka lo sheba batho ba jang ba ke ba fandisha o lo sheba di comments di 40 di 20 di 15 di 16 tsa batho ba commenta ba batlana le ntwe hona jole ke tlo etsa video tse ntsa ka dipedi hona le mo before ke hlobola tsa bike mo ke tene phatsa tsa bike tsa mo ishaba ina le bo 50k yema ya mo ke khaileng ka ditawele teng ina le hona jale ke qetela ne le bo 800k batho ba batla kelello tsa bona di o blela hore le bona ba ntse bana le bothata ha e so re kelello tsa bona dina le bothata tebo ke morata tebo ya November. Le fata la hae ona le six pack ke bo ka ntse bona o bona fa aku khalme wa bona yes ke to rumela i wallet ya rumela uko ene o re ke so wena omluwe no, but I'm offended today. No, but why or what do you want to chef me? What do you do? I didn't and I took it away. Guys, don't get it wet. When I need this guy, what in Tumelo, Kikupom check. Tumelo Nakupom address of Sabanka Split. Tumelo ki follow Ayaka, SBL Satan. Tumelo Mama. Again. Tumelo more happy. You can't justify nonsense. This lady, man. Toko jete tumelo ki Satan. Tumelo ki follow Ayaka e kholo. Hane kala leke Freda. Ki baka bo mutshom mamet. Hane kala leke Freda it was one of the people ban criticize. Hane ke tinamus. But in 20 le today tumelo ntsa follow. Ke di gamorso tsena tse dutse life in tsaka o ka se mone a commenta dintho tsa kereke o ka se mone a commenta dintho tsena tse di thusa batho di miracles o ka se mone a commenta foundation a go ntshekele yena re mokugule ha ka kene page ya hae tumela ke gamorso ya motho
e sebediswang ke satani ena and let's say Mosadi because go to me ya kwetelo o follower full time. I wonder o ba campaign ya Tumelo Mahapi Tumelo o dula unfollower o then full time mara kwetile we bona le nonsense o ba campaign ya ka Tumelo o ba campaign ya ka if you feel that or ke etsa nonsense if you feel or ke etsa nonsense o dula unfollow o beile ntho ya Tumelo yana le profile e ka reng ke a kereke e ka re ke moruti nyana tse e ka re ke moruti ya isha mo happy ne asiwo ke yena yo ka re ke moruti tume mo happy check up o beile profile ya motho a re mo check yena o etsa sheba di-profile tsa bona di jwang bo Tumelo ba qetile ba setsetse nna morao and if o feel gore le lona ba bang ba ntse ba commenta mona le feel gore ke etsa nonsense le batlang page ya ka and why le follower ga more so tshwanang le nna why le follower se fake. That is my question, why le follower se fake a gore ke lo le address a ke le mong ka koloi come say agree no rally a lady celebrity bye Tumelo nna ke na le potso guys le lona ba ntse ba commenta mo ona le batho ntse ba commenta mo my question ku re fela why le follower satani why le follower sefebe sa moruti why le follower and number 2 to show that lelona le interested in nthontse sex. That is why each and everything in a sex yak leading le so much interested guys. And again khathalle again tabale lona ha le tlo nketsa next go re la le commenta le nrwaka ke le khathalle ha ona mo ke le beyang teng because le rata sex e bile le no e kana ba le qeta o yetsa le no le qeta o yetsa e kana ba le qeta o yetsa no the only thing e ke dumelang gore e wrong yeo ke yentse ke a gore he ke re ke hlaile le girlfriend because ka nete lebo now it's just a girlfriend it's a girlfriend now but the reality of the truth ke tloetse o etsa content le lebo ke tloetse o etsa content and when ke le etsa content Facebook in my mind ne ke tseba gore motho we are used to do this content every Friday re etsa content ya Little Friday and e o qetela ke batla go le jwetsa yona ke kopa le ke a yena ke kopa go le jwetsa yona ya kopa go le jwetsa yona ke na ka speed ba take le ba jwetsa November ba bitsa tekang ba ntse ba nagana gore ke na le bothata ba take ka speed ke batla ba jwetsa ka speed ba take ba kinye le ba jwetsa Novi o batla le address ka speed mamelang number 1 there was no need to have a sex le lebo hodima bethe le nshebile. There was no need to reloyeta the quick. There was no need. It's just that le re ke beye nto le re ke nantwe le re ke ntwe ngolwang le re ke nantwe wa e ba le ya tswana le re ke caption yaka I'm the one who phone etse mpho ka rimpo ke kopongole quick ya Friday o renele monate and now luna baba mo ditlatla tse dimo gore di show re have sex and di show re na le bone re have sex o di mabet and the fact is that na le robetse guest B&B sex yona ke heavile lelebo ha ke qeta o etsa show ke yentse ha ke qeta o etsa show but the only thing
ane really life areva sex na lilebo areva sex areva next but the only thing in the content ya runa re tlaetseng go yetsa and ne re yetsa ka tsele fane re batla go enjoya re batla gore le batho ba re followang they must also enjoy our content because it was the first time re yetsa content ya runa yo tlokitiment. It was the first time we had content ya runa BNB. So we wanted to make fun ka content ya runa ibe monati ibe jwang. No luna li chinchile. No November unaetsa pono November kiyenze pono yona ka morasho kiyenze good kiyenze ene kiyenze ka kwa yaka good ka yaka gore kiyenze le lebo yenze ka pupu onana yenze le ka iketsa agree ke jola le lebo and obvious ha ke jola le lebo we are going to have sex kiyenze and another tumelo ba a ke ba kgathalle sam le ba bang a ke ba kgathalle and ya uqetela I'm too mature to nka eva sex in shebile. I will never do that. Nka se every sex about ban shebile. I cannot do that. It's just that the only thing aku khathalle mos even if ke gafa o rata le motho ya gafa that is why follow sai kana Martin o rata motho gafa that is why le followang le lona le gafa that is why le followang that is why even now on duty follow ile on shebeletse because you are also halfing lwe. So guys na ke khathalle a ke le khathalle next le hanyane ha ke na taba le re le ikutlwa jwang I don't care. Number 1 ha le ke ne kereke yaka. Number 2 ha le mphethelete. Number 3 ha le nketsetse next ha ke le khathalle bondo and ni khathalele le ka peace yaka. The only people ba ke leng concern ka bona ke maphute wa ka batho ba kenang kereke yaka batho ba supportang financially batho ba ke bona fela ba ke ba respectang ke bona fela batho ba ke leng concern ka lona bana ba commentang mo di Facebookung ba commentang kana a ke le khathalle gore mo yandi Helen tsa haufinyane ibile kana ba ne le khalletse sefuba saka e kana ba le khalletse chest pain yaka e kana ba le khalletse chest yaka yo I think Mama go really came in no November na etsa phono samo shebela video ye le njwetsa hore ke kae mo ke villain sex aku khatalle. I also feel sorry about you who's following me. Luana, you are also stupid. If Batman Salam Rao, you are also slacker because Luana, you are following me. One follow Apoloko. One follower, you are wonder, you feel sorry about Batman follower. What about Luana? Because Luana, you are also following me. You and my members, when I lead member attack. There's no difference because but one follower, Luana one follower. It's just that lim follower the different the platform wants different. You are the first person young follower. Ma putewak alone follower ka so liluna le tswana ma putewaka enele ke le ratela go nonsense. I feel sorry for people who are following this guy. Kana go tell you, I know you are following me. I feel sorry about these people who are going to this guy for in the church of this guy. Halipetile leluna, you are also following me. Hona jolo ko no duty o focus it honna. I get a betty reluna. I feel sorry for Maputa November who are following, who are listening this guy, but Luana mameti, Luana wa mamela. I feel sorry for these people ba follow ba matang ba lo mamela murutian, but Luana mameti no. Alona li ditlatla. Ela ke le khathalle. A ke le khathalle, batho ba ke leng concern ba ka maphute wa ka. Cha, magamente aka. Cha, Luna alinketsetse nix, alimpin nix. And in the Cataleli, you go by Xhosa.
a ke le kgathala a linketsetse nix a limpi nix bo poloko a limpi nix bo poloko a go kgathalle hle guys ha re kopane kereke ngase etse phono ka ngase etse phono even if othi ke le hlanya guys I will never do that I can ever sex o di madikobo tlo kwala you can come utlo kwala sai come utlo kwala o etsi nka bo qala ka eng starta ka o kwala Facebook yaka starta ka o blogger page yaka starta ka o blogger my page don't go to my church it will take time when just do something as simple just blog unto kwala page blogger unto page yaka on your phone or come follow that will be simple for you guys ngasi every sex followers tsaka ngasi le post I can ever sex na le lebo re yentse ka morao re etse show ya rona ke re etsa na guys ka nnete ngasi le post ke a tsamaya ke kopa o tsamaya na guys ke kopa tsamaya ndatim ke kopa tsamaya guys but lona ba mfollowang guys ngase le post I did not have sex with mabete le lebu batho ba nshebeletse I ke etsa phone I did not le ka bat ka moreng hantse re mathela ka bat ka moreng la ibona itshela ka metsi and then I feel like ke clear ke explain ile so I think I'm okay but ba bankana kaneta ke ba khathal because ba ka ipeang guys I love you mare hey come rasho ai ke mo davazi re davaza come rasho Friday ai agrumar le boni that BNB ne le smart jwang ai nani ja fati Nani Jafat, come around show, come Friday. I come around show, Kilaka Jafat, I'm shook. I is in a fast. I want to hear Lalikel and Jata. I will understand. That environment, it was good. Atmosphere bye I love you guys rata kopana ke le rata ne lo ana tumelo ke rata tumelo mo happy ka o fela ke le rata le bantse ba bua di nonsense man I love you guys ke le rata ka love skala le bala every Friday like Friday ka Wednesday ke na le relationship and marriage to pakero lo ke shebe bona a gore ke mi sekoloi mo tshwantse o batla ke ma address tle ke phekanyane ke shebe o reng so of the things we have to be old I cannot blame him but tsamo wena kopa ke se ka bua le lona no one is judging you. You're too old for that, Bishop. I'm old for me. I'm not old for you. If you are saying, no, I'm too old for that. I'm too old for me. I'm not too old for you. If you are saying this in a negative way. Number two, the content creator. There are people who bow in the content creator, baba holo fikana, batsu fete
today get the content creator. So if you are saying I'm too old for that, I go khatali, because number one, I'm not too old for you, I'm too old for me. So I don't know kana ka itabenyaka ke tsebo o kena ka ebo holumba ka go khatali do khatale gore. Even if you are saying I'm too old for sex, because I'm still so I'm too old for sex, even if I'm too old, I'm too old for not for you. Next. Kikupol Arabakas speak. You used to preach revelation, man of God. What happened is revelation I give you. Tebuho Motaung. I'm still preaching the revelation. It's just that it's selective. I'm still preaching. It's just that le rata sex, le rata the video takata the sex, then le ignorance. I'm still preaching. If you can scroll in my page, Otabona or November on the preacher Habushok, but the rat is just that le rata muholi, le di hamorso taba puluso ba iketam betir. You used to do this. Today I'm still doing great things. And say give about 500 every Tuesday. Give to Dijo. More than 500 about Bagbafandijo. Hali comment, hali buing next. Mudimun san sebedi sa hila batu. Who demonstrate a mark. Hali comment di hamorso ting bote buho kima ukaina yanayo. Tebo Motaung Lidi Hamorso Tena Tesebedison ke Satani, because now auto commenta mona just because only to anything it trenda ibuakana. But all along you don't say anything. You don't say anything. But naku khatale se kujozi. Next. Stop explaining. I get to lang. Oh, you started following me today. Oh, thank you. God bless you. God bless you. I love you. I love you. Guys, let me drive. Marina, you can't sorry Luna. Let us sorry headache. In November. You must remember how I did the content. Hal nake kone tshwarisa di headache ke la ka hla ka sket batho ba tshwara ke stroke ba tshwara ke di high blood ka hla ka chicken ka khisa chicken batho ba hlara ba tshwara ke di stroke ba tshwara ke le santse le tlo tshwara ke di high blood ene le tlo tshwara ke di high blood nna be ke le happy le tlo tshwara ke di high blood le di sugar diabetes of the criticalism of the Hamaskral. Listen, Baba Malula, I'm sure you will. Unless I ever sex someone out. I'm sure unless I ever. Baba Malun, listen to me frustrated again because I'm a content creator, guys. Now I'm a content creator. And being a content creator, you deal with an total massive. If you want people to follow, we have an total massive. I love you. Come on, guys. Stay blessed. I love you. Mwah, mwah, mwah.